خیمونیم حاجی میرزا را تحقیر نکه گفته است مردم. ما حاجی میرزا را تحقیر نمیکنیم. یک دقیقه دوستای عزیزم. ما کفترچه همون نون میدیم. باز درباره حاجی میرزا گپ میزنیم. حاجی میرزا تحقیر نکه حاجی میرزا. بیا ولی شوالی زاو خودت شهرنار شکم سر شکم خوب دوستای عزیز اشتراک دادیم نه دفترچوی ما امروز کم نیستن 4 5 تا او جای ممالی استوده که دزدید آمده است ممالی نه طرف ده استوست آمده است ممالی این ممالی می دزد نمیگریزه اولاد ممالی ایو نه این خلق اودیه هم پرستوی میخره آنها اولاد ممالی انا زاغا میگیرن میدزدن نگاه آمده است خوب دوستای عزیزم امیدوارم که همه کس خوب صحت سلامت باشه دوستا گفتیان که حاجی میرزا را تحقیر نکرد برادرای عزیزم تحقیر از تنقید اولا که فرق اینه که چیز تحقیر است چی تنقید البته که ما کسی را تحقیر نکردیم اما تنقید کردگی هستیم از بس که سببش بیم اونو با همین غلامی مردم بگیم سهم بزرگ دارن همین حالتی که آمدگی است درجه سهم بزرگ داره حاجی میرزا و غیره ها چی با ما دیگه انسان را نمیگیم در دنیا یا در تاجیکستان یک حاجی میرزا
امام و ملا نیست که مثال گیریم، دیگر ملا داریم، دیگر ایشان ها داریم، دیگر انسان ها داریم. چرا ما او را گپ نمیزنیم؟ سببش که و کار ندارن در این چیزا، یعنی که او میدونن حداقل خاموشی را اختیار میکنن. خداوند در همون کتاب مقدس خودش میفرماید که اگر که اشتباه یا خطاگی را دیدی او را به دست منک، اگر که به دست نتونستی میگن بعد از او میگن به گپ منک، یعنی که پیش بگی ببرو پراتیفش. خداوند گفت اگه نیست دیگر همه چیزی که در ایشان و ملا روا است در دیگر انسان ها این چیز است. خداوند هر یک خطاگی را گفتگی است که اگر که دیدی پیش بگی گپ زد دست قطعی یا که هیچ نباشه بعد ببین گفتگی است، یعنی که هم خلاص. و هر یک انسانی که مسلمان هست خودش میدونه که مثال گیریم حاضره یک چند ایشان ملاها به نام همه ایشان ملاها، یعنی که خیلی اشتباه بزرگ و به غلام شوی مردم یا که نمیدونم مردم به همون طرفی بگیم نابوتی کشیده رفته ایستاده است. و برای همون در این خیل حالت ها باید اینو پیش صف باشند و برای مردم از دین بگن که اینو درست است و این درست است، خیلی بچم حق طلب کرد باید اینو بگن. اما متاسفانه وقتی که اینو نمیگن باز اینو آورده خدا را گناهگار کرده امام علی را بگناه میکنن. در این حالت خاموشی ما بعد بعضی ها میگن که ای حاجی میرزا خیلی بیچاره مجبوره، میگه زورش میاد چیکار کنه، خیلی باشه امام علی هم مجبوره، یتیم هم مجبوره، رمضان رحیم زاده هم مجبوره، دیگر ملیسایی که میکنن یا مجبور هستن برای یا هم فرمان میشود. امام علی هم زویسم ای روسیه هست، روسیه ای را مجبور میکنه. پس چرا ما مجبور شدن یتیم امام علی و یا دیگرو را نمیبخشیم و مجبور شوی بگیم که حاجی میرزا را ایشانی با تکسه میبخشیم، لواش قدر ایشانی با تکسه است که پس سخن خداوند گفتگی چی میشود که شما خطایی را دیدین، شما دیده ایستادین خطایی است. هر یک تد که مسلمان هستین میبینید. مثال گیره ما را میگن ما از روی که دین نگفتم، نه که از روی انسانی و از روی آداب اخلاق رفتار انسانی گفتم که همون چیزی که در کلوب شید اینا آورده تقدیر نصیب نگین. در این جوابگو انسان ها هستند که پروا فروختن، ماشین تخص موتر نکردن و غیره کارها شید. اولین چیزی که شفیار نیاپتنی بود، شفیار میتونست تو در اومدن کلوب ماشین چپک بگردونه طرف دایره بگردونه، طرف مزار بگردونه، طرف یک بازار بگردونه که هیچ کی نبود، طرف یک که بگردونه. چرا اینجا گرفت آورد ماشین تو ایجاره؟ یعنی که این سبب ها هست گناهگار، سبب که شفیار آپت نداشت و پروا را فروختن برای خاص بیزنس امام علی رحمه الله باید هم میگیرن کار کنیدن. یعنی اینجا گناهگارا هست. گفتم ما از روی انسانی گفته میگم. و برادر حسین اشرف که او مثال در علم دینی خیلی بگیم که خوب است، نه کم از حاجی میرزا و نه کم از دیگر انسان ها هست. او انسان هم بگیم او انسان هم خیلی بگیم که خواندگی هست و خوب میدونه، خوب درک میکنه. و او برادر از نگاه دینی اون روز برآمد گفت که این چیز واقعا نمیشه دیگر همه چیز ما بار تقدیر نصیب کنیم و بار خدا کنیم و بار قرآن کنیم و بار سنت کنیم و بار پیغمبر کنیم و بار حدیث کنیم. یعنی این چیزهای سبب ها هست گفته برآمده. مثال برادر اشرف از نگاه دینی برای شما فهمانده گیره. وقتی که اگر تو مسلمان باشی تو خطاگی را دیدی پیش نگیری، خاطری که او حاجی است، خاطری که او یک ایشان است، خاطری که او یک مولوی هست، خب برادرم ایش خاطر ببین، اوش خاطر ببین. پس تو با امیدی بعضن حالت ها همه حاجی میرزا با امیدی امام علی را سفید میکنم گفته خدا را گناهگار میکنه. ده پرستوید کنی بسیاری خیلی آدم ها هست که یعنی که امام علی را سفید میکنم گفته، یا که یک چیز دیگر را سفید میکنم گفته، یا یک دروغ بافته یک انسان دیگر را که در اسلام رب میبافه، یک دروغ میبافه کش براوسه گمشه براو خود بخه یا زنبوره و نگازیم اولاده امام علی هست. خب وقتی که بگیم که چیزهایی که با مسلمانی رب میتن امروز سیاه میکنن،
از نام دین این چیزا را میگن، وقتی که تو میدونی چی به نمیخیزی پیش راهش بگیری برادرم. خداوند در قرآن گفتگی است خاطربینی در اینجا نیست، خاطربینی نیست. وقتی که پیامبر فرزندش وقتی که مینوزه و از یعنی که کمتر کبر میکنه، فکر کنم ایروی پدرش که من دختر پیغمبر هستم کمترک بگیم، یعنی که این کلمه را پروست تک گفتگی نیست، یعنی یگان کبر کدگی است دخترش که من دختر پیغمبرم. خیلی که پیغمبر در فرزندش در روش گفتگی است که ای ننوز، از پشت من ننوز، یعنی که نگو. هر یک انسان سوال جواب خود چمیته. برای ما نباید ایرا یک آدمی که دیندار است او را دیگه گپ نزنیم، برای که او خوانده است، او عالم است. وقتی عالم اشتباه کرده ایستاده است، تو دیده ایستادی، تو پیش بگی. یکی از سببی که دین ما، دین مسلمانی ما امروز به قدر شده رفت، اشتباه های عالم گفته هیچ که نگفت در روش، هیچ که نگفت، همه خب کرد. و 100% میدونیست که او بنام عالم و بنام دیندارو بگیم که بافتن بعضی چیزها را بافتن و این را آوردن در مسلمانی رب دادن، این را از نام خدا مهر زدن و در ما او پیشنهاد کردند که سببی که نام خدا به دروجه ما خب کردیم، دیندارت خب کرد، بدینت خب کرد، بگیم انسانی کمتر میفهمید خب کرد. و بعضی انسان ها از ترس خب کردن، 90% انسان ها از ترس خب کردن. میدونین برای چی؟ برای که اگر تو گپ میزدی، اگر اون ملا که ترا میگفت که این کافر است در خدا ایمان نداره و ترا کشتنش ممکن بود، ترا در بدر کردن ممکن بود، ترا دیگر جامعه قبول نمیکرد. برای همون سخن ملا همه وقت حق بود. اگر او بفهم او توغری بود. و امروز سبب همین سبب ها شد که ما همین روزود آمدیم زدیم امروز در تمام اینجا دین مسلمانی ما بگیم که یکی از سپیسکای سیاه در غلطیدگی است. بله ما باور داریم، اما در یک جا میگه تو مسلمانی یا که همین اروپا مادگی انسان ها خیلی چون میتونن گپ بزنن بگن ما مسلمانی، مولی میگن دین آزاد است، دیگر چی آزاد است در اروپا؟ نه این چیز نیست. میگه مردم اروپا در دینا کار ندارن، با خدا قسم یا وقت ندارن. اگر یا وقت داشته باشن کو بعد میدونن چی خیلی پروست اینجا وقتی زندگی زندگیت کو ساعت قطعی زندگی میکنی. سحر باید بخیزی کار برای کودکات بری بیاری، نمیدونم ساعت 6 میشه وقت نداری نماز بخونی. ولی کجا رازه بدین گپ زدن یا پروست وقت ندارن. اگر یا رنگ تاجیکستان و افغانستان مردم بیکار میبودن کو یا میدونستن چیکار کنن، یا هم هر روز هم رازبار میکنن از سبب که وقت ندارن. اینا هم فهمیدن در کار است. در دنیا همه اینجا این چیز هست، یعنی که چقشیدن با یک شخصیت یک انسان. بگیم این اینجا جورای ما زنش سطر داره. یک روز ایستادگی بودم در اینجا، یک جودم که ایستادگی بودم که از اون طرف اومده است بود خطی گودکش دوست مازن شاید که راستی یا عربانه نه خیلی سختی بعد فناتیکی بعد نیستند، یعنی که خیلی آزادن، بگیم کم ترکه خیلی رفتار سوابود ندارند. خیلی سطر میکنن نماز میخونن، نه خیلی بگیم که او چهارم خونه در زنه بجا که این طریقه و طریقه خیلی نیست. مثلا یگان کارش میفرویه. من زنی همین رنگ خواهرم میدونم، رنگ خواهر خودم. برای چی؟ برای که برای ما اوقات میکنه، روی میکنه، دوی ما دستی شوش بگیم هر چی میپزه روی میکنه. من رنگ خواهر ما، او مرا رنگ اکش میدونه، اکا گفته خطیم گپ میزنه. ایستادگی بدم در یک جا اومده است طرف بینم قطعی گودکش اومده است. گودکش دوید اومد پیشم ده او دینگی گفتم اینجا گودک دوید اومد چوخ کردم پیشم اومد گو اکا نغزی سوزی پرسید. گفتم میشوه ای جو اومدی؟ گفت که ای بانک اومده است. اونجا بانک بود، از بانک اومده است. گفت کارت دا پول موندم شما کارتش ده. خیلی گپ زدم گفتم ای راه بگذارونم، این طرف گذاروندم، از این طرف یه زنک اومده است، یک زنک همیجگی اومده است. گاش گفت که چی با شما گفت زناتون ظلم میکنی؟ اتکری تا گفت دارو. گفتم چی خیلی ما ظلم کرده؟ گفت که چی به زناتون محکم میکنین، زناتون اجازه نمیتین بیرون برا. گفتم این خواهر مای چی با گفت تری محکم میکنین زن کورا اجازه نمیتین. خیلی مرا گفت
ма гуфтам дар дасташ пачкаи сигаретай, ду пачка сигаретай занака дар дасташ, зана калонсолай. ва ма гуфтам дастада чия? Гуфт ки сигарет. гуфтам сигарет пачка дора ку? Гуфт ҳо. гуфтам чӣ ва бо болоша салафан задагӣ? гуфт ки барое ки фалшиви малшиви нашава яму упаковка аму печат дора бигем ки маҳкамай баъд ҷазир намешава. ҳуй боша болош гуфт ҷазир мешава, микроб мераса. гуфтам дидӣ янаму занам гуфтам ҳуй боша ҷазир ай микроб мераса. гуфт шумо занотона намемонед кор кунем. ма гуфтам не мо мемонем. ин гуфтам хоҳари ман да банк кор мекунад. банк да кор мекунад. действительно занаш да банк кор мекунад. гуфтам да банк кор мекунад. ҳозир хай декрет дай гуфтам гудак кадаги. шумо зиндагиро дар кор набинен гуфтам. вақте як инсон худша маҳкам мекунад маънои ӯро надорад ки дига кор накунад ё ки як чиз дига накунад. очай ма гуфтам ин амр дар интернет кор кардагиай, ятим парвариш кардагиай. ё апай ма кор мекунад, хоҳари ма кор мекунад, ҳама кор мекунад. гуфтам ин гап дар ӯ нест. мо ҷоеда кор мекунем ки камтарак аму занора худаш аму уровни статуси худаш дорад кораш. гуфтам баъд хаб кард монд. ин дар дасти духтарчаш чӣ буд? чупа-чупис буд, хеле хурдеста буд гудакак. гирифтам чупа-чуписа партофтамаш дар замин. ҳуй буд. гуфтам бо дори келина гуфтам ҷурама занша гуфтам бо дори чупа-чупис? сумкаша ҳуй кард бо дорам. я тайдгаша гирифтам ӯрам дар замин партофтам. уш пачкаш буд, маҳкам буд. гуфтам ози ҳамира кадомиша хурда мешава? абрад набигири бихӯри. гуфтам инаи замин дар расидагиай ҳуяй лояй. не ки инаиш маҳкамай. дидӣ ира гирифтам ҳуй кардам бо гудака додам. гуфтам ина бихӯр. шумо тасаввурот накунед гуфтам ин чизора. шуморо просто хаёлотонда ё пропагандаи телевизоротонда ин чизорро нишон метад. инаи гуфтам мада ҷурама заншай ранги хоҳармай. ина мо гузаштестем раҳа гап задестем, ягон мушкилӣ надорад. просто баъзе инсонҳо ҳамхел пропагандаҳои дурӯғ меёранд мерасонанд. баъд ино аз ҳамо пропагандаҳои фалшиви домуллоҳо ва ғайраҳо яъне ҳамин чиз да мо меоем мерасем. ва ин чиза бояд пеши раҳша одами медонистагӣ биброя бигирад ва сухани худованда эътироф кунед. худованд гуфт аgar аз иштибоҳро дидӣ ба даст бигардон, ба гап бигардон, ба дилет бад бабин. бад дидан ё ки ба даст гардондан ё гап задани ҳоҷи мирзо ин танқид кардани на дин аст на суннат аст ё ки як муллои дигар. ҳоҷи мирзоро ҳама дӯст медорад. ман ҳамчун инсон дӯсташ медорам. ман ҳамчун бигем як ман ҳоҷи мирзо қатъи ягон проблема мушкилиам надорам. аз он ҷумла имом алӣ қатъиам шахсияти худаш қатъи. ман имом алиро дар сиёсаташ мушкилӣ дорам. ман гуфтам ман имом алӣ қатъи метавонам бишинам қуртоб бизанам, шакароб бихӯрам олучагӣ, чой бихӯрам қатъиш. ҳамчун инсон агар ки ӯ ақли инсонӣ медошт, рафтори инсонӣ медошт дар сиёсат мефаҳмид. ман мешиштам қатъи шавқот мехӯрдам. не ки дар сиёсат мухолифат кардан ин маънои ӯро надорад ки ту душмани ӯ ҳастӣ шахсиш. мутаассифона ин далбаёбии худи ҳамо имом алӣ аст ки ин чизоро қабул мекунад, хеле куштана, сир кардана ва ғайра чизҳо. ва аз он ҷумла ҳамин чизам дар табиати мо мусалмонҳо будааст. вақте мо ҳоҷи мирзоро камбудиша мегем чаро ира накардӣ, чаро ин хел аст, чӣ ба ту ира мегирӣ, дарав дар дин раб метӣ. ҳамира камтар сабр кар, дар ҷое бигӯ ки ҷиноята биё ва ғайра кар. ва дар инҷа сразу мо душмани дин мешем. не, як бор шумо дуруст бифаҳмем ки як инсон иштибоша гуфтан ин дар дин душман будан динситезӣ нест. ин чиз динситезӣ нест. мо агар ки ҳоҷи мирзоро гап зада бошем, шахсан ман гап зада бошам, ман фармони худоро иҷро кардам. иштибоҳро дидӣ ба даст бигардон, натонистӣ ба даҳан гап зад. хелас ман ки ба даст наметонистам ба даҳан гуфтан буд. гуфтам ки ҳоҷи мирзо ин коре ки ту мекунӣ бародарам ин оқибат зиён ба дин дорад. инсонҳоро аз дин хашмгин мекунӣ, дилхунук мекунӣ ки любой чӣ шава дар калаи дин мезанӣ. имом алӣ гунаҳгор нест.
киштани светам дар дин мезанӣ, тақдири насиб даст, фурӯхтани конҳои тиллорам ина имрӯз бибинед, иам тақдири насиб аст. Ман шав дар фейсбукам чандта видео партофтам. Духтари тоҷик кунилич тай турсик дар хитои қатти мардои хитоӣ дар варзоб одих дорад. Тит кадаги шиштаги байни пош тофтай бо сёмка дора, хитои рақс дора. иам тақдир насиб аст. и чӣ тақдир насиб аст? ё тақдир насиби духтар ҳамун буд ки хитоӣ меёрад тра варзоб мебара. инаи бечора бачаҳое ки дар Россия мурда кор кардастанд, позволят намекунанд очашона дар варзоб баранд, я дачада як рӯз бишнонанд, қувва намекунанд. иам тақдир аст, иам насиб аст. ҳоҷи Мирзо, яъне ки мо иштибоҳора гуфта истодем ки эй инсону, шумо баръакс барои ҷавоно бигӯен ки ҷавоно ин чиз нодуруст аст, ин чиз нодуруст аст, бояд шумо бихезен, бояд шумо пеши раҳи ин чиза бигиред. шахсан бурдани ҳаҷ бурдан урӯз ҳоҷи Мирзо хичам як наворша дида мондам дар бораи ҳаҷ гап. бурдани ҳаҷе ки аз як инсон 2 баробар пул кор карда истодааст, чандин фирма ва ғайраҳо. охай ҳамурам бибироем бикен, ин нодуруст аст. яъне ки ин инсон ту нодуруст кор кардасти, 3-4 ҳазор доллар пула як одам гирифта истоди, хайна самолёт туда брадна майли бигем 500 доллари ҳисоб ка, 1000 доллар. хоб майли биё 500 доллар дига дару дурун бигем ҳотел гаштанша ҳисоб ка. биё ҳамуро документҳои қатъи ҳисоб ка. ту ку намояндаи дин ҳастӣ, чаро ту иҷозат додасти як инсон ба ном ҳоҷӣ ин қадар халқа аз номи дин фан карда 3-4 ҳазор доллар гирифта истодааст ки дар ҳолате ки 1-1.5 доллар масраф дора, ҳамаш раҳпули ҳотел дигараш 1.5 доллар масраф дора. хай бизана майли ина 200-300 доллар ай сари одам кор куна, хотири фирмаш ина 500 доллар кор куна, ина 2000 шава, ина 1800 шава, на ин ки 3.5-4 доллар як ҳаҷи умра. ин инсонҳое ки ба ном ҳоҷӣ ва дина бизнес мекунанд, шумо бихезен пеши раҳша бигирен ки эй инсон, ин кора накунед, як инсофу имон қатъи рафтор кунед. майли хай 500 кор кардӣ, 300 кор кардӣ, медонам ту арендаи фирмата метӣ ва ғайра, расход коргарота оилик метӣ, налог метӣ, майли. неки як инсоф қатъи кор кунед, як имон қатъи кор кунед. иҷам худо гунаҳгор аст ки як ҷавон барои падарш ҳаҷ рӯй кардан 5 сол дар Россия кор мекунад, 4 сол дар Россия кор мекунад ки бия падар модараш ҳаҷ рӯй кунад, ки дар ҳолати намо ҷавон 1 сол кор кардагиш наметавона рӯй кунад, агар нарх бо муайян ва ба инсоф ба имон рафтор боша. нарх чиёш чаро дари боро намебироен, гап намезанӣ? чаро намегин ки барое ки ӯ статуси ҳоҷӣ дора, ё номи эшон, ё номи статуси мулло дора, званиш дига ӯ ҳарчи палojна аст. танқид накунед. дин танқид мешавад. дин да гап назанед. шумо намедонед, дин да гап назанед. охир мо аз дин неку, аз инсоф, аз инсону аз рафтори зиндагӣ мо гуфта истодем ки ҳоҷи ин чиз нодуруст аст. чиба ай Европа мерай миёй умрада бигем ки 700 доллар 800 доллар аз худ мешавад, 600 доллар. виза чанд сомаи виза? виза 40 доллар ай. страховкаш қатъи 40 доллар ай виза. у қадаре нест. шумо чанд гирифта истодем? биёен мо инсонҳое ки динбоз ҳастанд, бояд мо муқобилшон бироем. ин маънои ӯро надора ки ту муқобили дин биромада истодӣ. маънои ӯро дора ки ту дифоъ аз динат ка. дина бозӣ надронанд, дина да чизи хичун истифода набаранд. дар ӯ ҳолат дӯсти азизам ку дина мо бирои хича меёвад. вақти дар ҳолате ки и ҳоҷӣ ҳасту бояд гап назанӣ, иш мулло ҳасту гап назанӣ, иш шайх ҳасту гап назанӣ, дӯсти азизам оянда ҳама ҷода номи дин бад мешавад. касе нагуфта истодааст ҳоҷи Мирзо бад шид. бибин ҳар як рафтори ҳоҷи Мирзо да яъне ки шата меояд чӣ да мезанад, дин да мезанад. дин да мезанад. барои чӣ? барои ки ӯ аз номи худ не, ӯ аз номи дин рафтор дорад. барои ҳама пеши раҳша бигирен ҳамватанои азизам. кадоме ки бештар медонен аз дин, шумо бояд бештар гап занед, бояд намонен, шумо бояд организатсия ташкил кунед ки барои инами
дин як инсон аз номи дин як чи истифода мебара, як гап гап мезана, ӯ инсон бояд ҷавобгарӣ кашида шавад ки ту накӣ кора. хомӯшии шумо розӣ будан ба ҳамон аст. ҳамон худованд гуфтагӣ аст ки ба ҳар ҷинояте ки ту хомӯш ҳастӣ, ту розӣ ба ӯ ҷиноят ҳастӣ, барое ки ту хомӯшӣ. пас ки шумо ки хомӯш ҳастен, значит розиен қатъи ҳамон дурӯғҳои ино. кадомит ки розӣ нестем, бибироен гап занем. дӯстои азизам, ин аслан танқиди инсон набуд, таҳқири инсон нест. ин танҳо танқиди рафтори бигем ки ҳоҷи Мирзо ё ки эшони ботикс буд. бохтарияи кияй мавлави бохтарӣ будааст, ки будааст эшони ботиксай ку лавоши қадарӣ. наме эшони ботикс буд. яъне ки ино ҳастанд ки имрӯз тамоми ҷинояти Эмомалиро бо дин рӯпӯш мекунанд, бо каломҳои илоҳӣ рӯпӯш мекунанд, бо суннатҳои пайғамбар рӯпӯш мекунанд ва меёранд ира раб метавонанд. ва як дигар шаста мега подшоҳ агар айтори сараш то осмон агар гуноҳ дошта боша, мега бояд ӯро чӣ кунӣ? эҳтиромаш воҷиб аст мега. бибинед дина чӣ хел бозӣ дуронда истодааст. хезем бизанен як шата да даҳанаш. намонени хеле. бигӯ ту чӣ кор карда истодӣ ахмақ? ва ин чизоро бибироен гап занем. баъде ки ман гап задам, айрӯи ман инсонӣ гуфта истодам, на айрӯи дин. баъд мебироен мегӯем ки бача чӣ кор кардӣ, ту против дин гап мезанӣ, против суннат гап мезанӣ, против Қуръон гап мезанӣ. зинда бош ҳамватанам. яъне ки ман таҳқир касеро накардам, аммо рафторша танқид кардаги ҳастам.